И поздрав свима ljudi moji, dobrodošli u moje novo video, da ćemo danas da idemo sa mojim biciklom po novim patištama. Ali pre da započne video, ja ću zamolim da bacite like, da bacite subscribe na moj kanal i da napišete u komentarima da li vam se sviđa ovakvi video i da li hoćete da pravimo više vlogove sa ovakvim. Sa ovakvim izazovima, na primjer, idemo od jedno mjesto do drugo, vozimo 30 km od jednog do drugog mjesta i slično. Ljudi, da vam pokažem, ovo je moj bajs. Sad, ja se izvinjam što je ovaka potpren na zemlju, nisam našao potpiralku. U stvari imao sam potpiralku, ali pojebala se, tako da idem ga. Ja se molim da ne nastane neki problem, zato što kamermane priđi malo bliže. Zato što ljudi, ja se izvinjam, guma je skroz otišla. Otišla je u neko vratak, tako da ja nadam se da nećemo imati neke probleme u putu. Nemam i prednju kočnicu, tako da ide. Zato molimo vas bacite like i subscribe, da se nađe neka lova sa nekim lova i pojaku. Ljudi, šalim. Idemo po ovim batom nagore, u pitanju je kao planinski put. I ima jak mnogo ljepši pogled kon grad Ohrid normalno. Tako da ja, mislim kamermane da je vrijeme da počnemo i da idemo. Ljudi, krenuli smo, idemo u akciju da vidimo da li ovaj moj bajs može da izdrži. Inače ovo sam kupio novo od Temua sam zemao. Ne radim reklame, ali aj vićemo. Krenuo sam, ljudi, kamerman je pozadi, menjat ćemo se sa kamerom. Još da ne me zez ovaj telefon i mislim, sad šta radimo? Sa jednom rukom nalegnati. Svinjac, idemo. Sad, ne znam da li znate ovog puta ovdje. Mnogo je interesantan i lijep. Znači, vidite kako vozim. Šantam, lijevo, desno. Imaće momenti, ljudi, gdje ću odati i peške, zato što ovaj točak, mislim, ovaj bicikl moj je blokiran na, mislim, prvu brzinu. Ima ukupno 27 brzine ili 30, ne znam koliko je. Ali znam da ne mogu ovako. Ne mogu ovako. Ljudi, ne mogu ovako. Mojte da vidite kako je udolnica ka dole. Znači, računajte kolika je ka gore. Tako da moram da guram ovaj bajs. Za siđenje dolje posle bit će lakše. Mislim, bit će lakše jer ne guramo bajseve, ali bit će teže jer imam samo zadnu kočnicu, a guma zadna je izlizana na maks. Ali život, šta da radim. Idemo gore. U nastavku videa ću vmetnuti koliko kilometara sam prešao danas s ovim bajsom. Mnogo je vrućina. Sad je 1:20 popodne. Vrućina je. Idemo ka planinski predel. I to je mnogo teže. Zato što napomenuo sam da je visina i ugornica. Ali nema veze. Kriks ne se otkažuje. Zato molim vas bacite like, subscribe i pišite u komentarima da li vam se sviđa. Da li vam se sviđaju potočno, zašto ću da radim, ovakve klipove ću da radim često, tako da pišajte u komentarima da li vam se sviđaju ovakve videe. I ja sam nadam da je do sad dobro i ok. Mnogo je vrućina, ali šta da radim, sve za YouTube kanal. Idemo. Ljudi, pošto je vrućina, a i put je malo dugačak, ovdje ću da stopiram malo, pa kad dođem do neke destinacije gore, javljam se. Ljudi, stavio sam na jednu malu pauzu da odradimo sam kamermanom ovim, zato što stvarno je ovo, neću da kažem mučenje, ali sepak ako ima dobar napredak sa ovim, sa pregledima, ja iskreno vam kažem da ovo mučenje je vredno.
Evo, za ovo pričam. Jer vidite koliko je ugodnica. Sad, mi treba da pređemo ovu ugodnicu, treba da pređemo s ovim bajsom, sa bajsovima, ali zato što nemamo prvo, guramo ih normalno, sada naćemo mišiće. Aj ću vidjeti, ja uzmajam sam ovo, pišat ću u komentarima, ljudi još znaju, treba to bi tako. Šalim se ljudi, još malo pa stiđemo, gore ima jedan manastir, još malo pa stiđemo tamo i tamo da odradim jednu malu poveliku pauzu. Da se ispravi, zato što ovo je moj bajs, napomenuo sam na početak da je, evo vidite kakva je guma, znači skroz je izlizana, na jedno mjesto poznava se i da su konce od gume poznaju, da se poznaju konce, nemam prednju kočnicu, šta će mi prednja kočnica, hoću da letim na krov, aj vidit ćemo, ljudi šalim se, mi idemo dalje, a vi ostanite u ovim lijepim pogledima kon gradom Ohridom. Iako tu ne se vidi baš nešto lijepo, ali vidjet ćete odozgo kako je. Idemo ljudi! Ljudi, jao, cijelo sam stoje. Nema veze. Stigli smo do tu jedno mjesto. Evo su bicikla tu. Evo ga moj legendarni bicikl. Neću ga menjati za Boeing 747 ovaj. Za ništa neću ga menjati. Stigli smo tu koja je jedna češma, evo slušajte, ovo je ta češma. Malo da spustimo ovaj pod šta je na mene, ovaj znoj. I idemo ka dole, zato što mislio sam da ću da idem do tog manastira, ali mnogo je tu pat, kako da kažem, mnogo je i daleko, a i mnogo je šuma. Može da izađe neka zverina, pa šta ću da radim. Može u nekim narednim videa ću ići tamo. Pravim malu kratku pauzu tu na ovom mjestu, zato što ima tu za sjedanje, ima jedno, gdje je bre? Ne znam gdje je. Ima jedno mjesto za sjedanje tu, ima jedna češmica tu, čujete u pozadinu. Kratku pauzu od jedno 10 minuta i siđemo nadolje. Ja nadolje. Sad sam ga pogodio treću majku. Ajde ćemo. Pravimo kratku pauzu i idemo ka dolje. Ka dolje snimat ću ga cijel put. Ovdje ću se da go snimam cijeli put. Uživajte ljudi, bacite like i subscribe.